yourself. Stay hopeful and full with faith. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. اللهم انصر أهلنا في غزة يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم احمي أطفال غزة يا رب، انصرهم يا الله. اللهم الحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. كيف حالك يا عمو؟ الحمد لله. وين كنت انت لما قصفوا؟ بالدار. ايش صار معك؟ اجى عنا بومبينج وكسروا الشبابيك وكل الشبابيك وما ضلش حاجة. وش عملت انت؟ وانا خفت عشان صغيرة. وكمان والمطبخ هاي كمان المطبخ كمان هو كمان اتكسر الشبابيك اللي بالمطبخ وكل الشبابيك اتكسروا. نضل لنا حاجة بكرة نجيب الزلمة عشان يجي اللي يبني لنا. جئنا لنصرخ كأطفال وندعوكم لحمايتنا. أوقفوا الموت، نريد الحياة، نريد السلام، نريد محاكمة. Serangan Israel terhadap Gaza tak hanya mengundang kemarahan dari orang dewasa, namun juga anak-anak. Sebab tak sedikit di antara mereka yang kehilangan orang tua dan keluarga. Berikut ini pernyataan lengkap anak-anak di Gaza yang mengecam aksi keji tentara Israel. منذ 7 من أكتوبر نحن نتعرض إلى إبادة وقتل وتهجير، وتسقط الصواريخ فوق رؤوسنا أمام مرأى ومسمع العالم. يكذبون على العالم بأنهم يستهدفون المقاومين، لكن كأطفال نجون من الموت أكثر من مرة. نحن كأطفال نجون من الموت أكثر من مرة، وجئنا لنحتمي في الشفاء بعد تعرضنا للقصف مرارا. ونتفاجأ أننا تحت الموت مجددا. بعد استهداف المستشفى الشفاء الاحتلال يجوعنا، ونحن منذ أيام طويلة لا نجد ماء ولا طعاما ولا خبزا ونشرب مياه ملوث. جئنا لنصرخ كأطفال وندعوكم لحمايتنا. أوقفوا الموت، نريد الحياة، نريد السلام، نريد محاكمة القتلة، نريد الدواء والغذاء والتعليم، ونريد الحياة. Since the 7th of October, we face extermination, killing, bombing falling over our heads. All of this of front of the world. They lie to the world that they kill the parties, but they kill the people of Gaza, their dreams and their future. Kids of Gaza run out of death once and once. We come to Al-Shifa hospital to keep us from bombing. We suddenly run out of death more after bombing the hospital. The occupation is starving us. We don't find water, food, and we drink from the unusable water. We come now to shout and invite you to protect us. We want to live, we want peace, we want to judge the killers of children. We want medicine, food and education, and we want to live as the other children live. غزة عند اندونيسيا عند ورش غزايد
والله العظيم ما خلوا نقطة إلا دمروها. جاء على باب المدرسة قصفونا، وظلنا مكان نشرد فيه، رحنا على الاندونيسي قصفونا، نزل علينا الشظاير، ايش نعمل؟ وين بدنا نروح مش عارفين. إن من الساعة 8 الصبح طالعين، ورجلينا عاملين عملية، معانا سكر، معانا ضغط، وين نروح؟ ايش بدهم منا؟ نفسنا ننام. بس ايش بدهم منا؟ بدنا نعملهم يا عمي، وخلصونا، بدنا كانوا مسكين أكا من شاب يا حرام مشلحينهم أواعينهم وصفينهم على الأرض مركعينهم، ومعاهم ست ومعاها طفل صغير قاعد على الأرض، وماشيين احنا بطابور زي هجرة ال48 اللي بنسمع منها من أجدادنا نفسها، طابور طويل لآخر من مسافة طويلة يعني، وضلينا ماشيين ورافعين، وما يمشوا ويوقفوا، يمشوا يعني خطوات ويعودوا يوقفوا. I'm sorry your childhood was taken away from you. I'm sorry the leaders turned away from you. I'm sorry the world failed you. I'm sorry. Your pain is my pain. We're both children, but I wake up to an alarm clock, you wake up to the sounds of bombs. I wake up to mama saying, Mehdi, you're gonna be late to school. You wake up to your mama saying, hurry up, we need to move. I brush my teeth, you brush off the wounds. I wash my face, you wash off the blood. I wear fancy shoes, you wear your heart on top of your skin. I go to school, you go to war. I watch the news, you are the news. I scream free Palestine, you scream for help. We're both children at the same age, but I'm privileged and you're oppressed. If I could, I would make Palestine again for you. But I'm only 10 on the other side of the world. The thing that I could do is promise you. I promise that I will keep you in my prayers. I promise that I'll stand up for you. I promise that I will raise my voice for you. I promise that I will not give up on you. I promise that I will fight for you by the side of our Savior, the Mehdi. I promise that you will be free. Until that time, don't give up. Stay strong. Without you, we're weak. Believe in yourself. Stay hopeful and full with faith. Dear friend from Palestine, stay being an inspiration to us all. Dear friend from Palestine, stay safe until we meet. Dear friend from Palestine, salam. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gua dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah segini, cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan gak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.